Урие Эдемова Айдын кечеде. Алиме Энверни Кене Кемеханның гозапаясына юллады. Очақны тутандырды. Черік қопқа суға бір стакан қавырылған ұн чайды. Оны белки қойырыр деп чоқ вақыт қайнатты, ләкин омыты бошқа кетті. Тырнақча içinde аш қойырмады, ялnız суының тұсы біраз денішті. Оданын içinde насылдыр insanның іштиасыны қытықлайыжы, енгілден аш қоқылған ки болды. Балалар бірі-біріне бақтылар, ләкин аш пішкен сонда епі вақыт сеслеріні чықармай отырдылар. Оның суымасыны, қойырмасыны бекледілер. Башталары да ойлай апа тұрғанлар. О вақытлар ашлары баяғы қойырайды. Шымды қойырмай, белки оңа да суық тесір етедір. Аналарындан бұның себебіні сорамаға жесарет ете алмайлар ма, йоқса оны үнжітмақтан қорқалар ма? Бірі-біріне суал бері жиназарлар бұрақалар, ләкин кене сусалар. Алиме Жевайыр Энвер башқа түшінжелер алтында чекішелер. Орталық қар аяз, суық коза чыртмай. Оларның evінде қартоп соған деген шейінің қоқысы біле қалмады. Бұтын қыш қытып тұтқан ұнлары бітмекте. Ашамақ дегіл қоқласалар зорнен екі үч күнге етежек. Энвернен Жевайыр бір қач кере енді койны айланып келділер. Белки бірде-бір ерде іш тапармыз. Evге іч олмадым бір авуч боғдай, яхут мұсыр боғдай тапып кетірірміз деп ұмыт еттілер. Ләкин олмады. Койның халқы гуя көпегі мұшығынен ернің түбіне сынып кеткен. Yolda izde kimse көрінмей. Бүгін ақшамда evlerine зорнен бір құчақ чалы чырпы жиып қайттылар. Анасы оларны көргенінен, андай юресіңіз балам, деді янықлы сеснен. Қардашлары есе оларға ашамаға бір шейчіклер тапып кетіргендірлер деген үмітнен бақтылар. Серверчік сет үстінден ашағы сарқып тұшты. Башта егілген алда девамлы оқсырды. Соңра дандүріклянды, ағасының янына барды. Мejалсыз алда елчігіні зорнен көтерді, ағасының жеплеріні қармалады. Чүнки башталары о қардашына илле бір қартопчық я бір лоқма піте тапып кетіре тұрған. Ләкин о, бүгін жеплерден бір шей тапып оламады. Uzun кірпічіклеріні ендіріп көтерді. Татасына, сізде де бір шей жоқ му деген кебі, мағзун бақты. Серверчік бұл қорантанын кенжесі ве хастажан олғаны үшін, аға ве таталары хусусан анасы бір ерден аз ачық піте ве бұңа бензер бір шей тапса, өзлері ашамай, оңа бере тұрғанлар. Күз айларында о исал хасталығынен чакышты. Азып-тозып кемечіклері дырзайып қалған еді. Қыш девамында суықлана бере өксіріктен көз ача алмай. Кемерде аз ачық өзіне келген кебі ола, ашамаға бір шейлер араштыра, ләкин о, йоқ. Орталыққа ақшам қаранлығы чөккенде Тайбенің одасы тарафтан аш балаларны деліртіжі аш қоқысы келді. Алиме ве Жевайыр шашмалағанларындан қапының аралығына чул-чубуртықтылар, оз башыларына суық кірмесін деп ташладылар. Балалар бұл қоқыны епсі бір дүйдылар. Көзчіклері елтірады. Ана айтсаңыз бізге де берсінлер, деп ағладылар. Алиме ве Жевайырның үрегіне бұл сөзлер ханжер олып сапландылар. Қайда барсыңлар да, бір шейлер тапсын бұл ғарып ана ве тата. Март айының башларында евелде ұлуған арсыз рүзгарлар, фуртуналы қарлар тоқтады. Авасы бір қач күн бірден күнешлі олды. Жевайырнен Энвер дамның қарыны яқшы көреселерде, оның ортасы içine бала ятқызылған асма бешік кебі салынды. Суық аваларда дам бөйледегіледі, йоқса она құлақ асқан адам олмады ма, не еседе олар бұны көрмеген еділер. Алиме таванға бақаркен не yapmasını білме түшінжеге далды. Бұ вақыт о дам үстінде кімніңдір мұқайтлықнен үргенін үдейді. Тышқа чапып чықты. Энвер дыварға тірелген
Бутун кыш ягмур ве кар түбүндө ятканынан карарып калган мердивенден ашагы түшмөктө эди. О анасыны көргенинен ана анда тиреме коймак керек, жок эсе дамымыз түшер, бизлер эвсиз калырмыз деди. Лекин насыл этип Алиме касебетле алда кокус кечирди. Тиремени андан алырсың ве оны тапкан тагдирде биле насыл коярсың. Кемахан апанын аранында агачлар бар деди Энвер. Алиме оглуна тушунча алда бакты. Энвер оны дерал аңлады. Ана, абалар гүзел олуп башласа, мен кышлакнын четиндеги куру тал тереклеринден агач тапып кетиририм, деди катиеттlikle. Бу эв, бу азбар, Кемахан оз балаларынын кокантка кеткен соңра, Алимеге гам ве кедерден сусуп калган бейутлук уйкусунда кеби көрүнө. Кайнанамны да оглунун яныгы йыкты, Халима опа, деди о, ичин-ичин аглаган алда анда кете яткан күнү. Мен оны жакшы бакып, аякка турсатмага тырышырым. Бирден бир оглу бар эди. Шымды эсе дар дүйнөдө менден ве бу эки торунундан башка кимсеси жок. Оглу, кызы, келини эписи меним. Бөле агыр вакытта мен онун янында булунмак кереким. Шунун үчүн да эмне кадар отурачагымды билбейм. Кайтмам чокка сүрсе, бу азбарда сизге эмне керек болса алыңыз, ичде чекинмеңиз. Мен билесем, Гозап аямыз сизлерге якмага бутун кышка етер. Кемахан кетти, баягы вакыттан соң Алиме ондан мектуп алды. Кайнанасы тилсиз агыр алда төшөктө ята экен. Оглунун ажы яныгы картины алып кете биле, деп тушунда Алиме. Карт адамлар бойле гайыпка чыдап буламайлар. Карти чок ятып калса, Кемаханнын алычулу не болор? Эки анда бабасы Ахмаджан бар, олар бу бичаре кадынга буюк таянч бола билелер. Бу мектупну Тайбе да окуду. О дудакларыны буруп, башыны терсине саллады. Картинын иши бүткен. Паралич деген шей ойле ула. 7 күн, 7 ай, 7 йыл деген кеби озу де чекшир, баккан адамны да азаплар. Алиме оңа тушунча алда бакты, теренден кокус кечирди. Дерт берген Алла шифасыны да версин, деди. Шу күндөн соңра бу эвде азбарда Тайбенин юрушу турушу деништи. Мында олган эшейини озунун кикиби эсетти, чок кечмейсе артына Сейит Мамутны такып келди. Хожан олган соң ялныз бир жерде чалышмак азлык эти. Эң эсасы бир сачак түбүндө жашамак керексиң, деди Алимеге. Алиме оңа бир сөз биле айтмады, озунун одасына кырды. Эртеси күнү эсе үйлеге якын олардын капысы огуне одур-будур ве эки уч чубал yüklü араба келип токтады. Арык мучеле арабачы жерге чырап түшеркен, баба эрдесиңизби деп кычырды. Тайбе эвинден чапып чыкты. Кел балам, хош келдин. Бабан иште, тезден келер. Арабаны бошат. Шымды Шемсинурнен экimiz үйлелик аша жак олуп отурайдык, деди йигитке незакетле. Бу үйлеликле Кемаханларнын эвинде эки тырнакча ичинде мусафыр да пейда болду. Мусафыр дегил, олар энди чоктан бу эвнин азбарнын шорбачысы кесилдилер. Жок, асылында ойлейди дегил. Мында эркесинин телбеви Тайбенин элинде. Кадын затында ялыңыз, летафет, шефкат, садакат кеби чизгилерни кыдырган ойнак көзлүү Сейит Мамут онун эсарети алтында козучукка чөбүрүлдү. Оглу Кылый Селимнин алы ыхвалы бабасыныкындан да бетер. Тайбе эки лафынын биринде onu пиязлай. Илле десен йигитке бирде-бир иш яптырмак истесе, Шемсинурнун янында биле, ах менин пелваным, сен менин киевим болажаксың, Шемсинурны сенден башка кимсеге бермем, дей. Бу сөзлер Селимнин кулаклары түбүндө чок дефалар текрарлана бергенинден, олар йигитнин кафасында дегилди. Жүрегинин төрүнө барып жерлештилер. Ичини багрыны sevgi beyledi. Endi Taybe ve Şemsinur isteseler, Selim'nin burnuna alqa takıp, istegen yerlerini alıp kete bileler.
Тайбе бір күн Селимнің артынан дудақларыны бурарақ мысқылмен күлді. Озы қылый чантыр бешарет олса да қыз сайламаға біле. Кімні? Шемсінұрны бегене екен. Оның артынан көл екі бұйыре. Оны дүлбер бенки bu oğlanlar begeneler. Eldirekte ona bu nişaretli sevda olgan. Asret olayım sıfatına, dedi. Alime ona bakıp başını salladı. Butun kabahat ozыңде. Екі lafının birinde oğlanға Kiyevim, canım, kozum demesen, uğarıp bu kadar şaşmalamaz edi, dedi. Kadın ozunu sıkmadı, aksine şakıldap güldü. Piyazlaymıştı. Ver piyazı, kozun korsun yazı. Mana onun ozu degil arabası gerek. İstegen yerime itaatkarlıkla alıp bara. Bir sözümnü eki etmey, dedi. Alime ona asıl da kulak asmayacak ola, lakin sonki vakitlarda bu azbar içinde yürgende ozunde nasıldır rahatsızlık hissetti. Enver ağaç hakkında söz yürsetkende bile birden cesaret etip olamadı. Demek o Taybeden korkmasa da herhalde çekindi. Şimdi oz-ozuna açulandı. Var balam, dedi birden qati bir fikirge kelgen alda. Ağaçlarını ketir. Kimehan kelse, her şey oz yoluna miner. Enver o kadar kalın olmagan ucdani ağaç tapıp getirdi. En uzununa anasının beraber talaşa dogune tavanğa tirep baktılar. Azacık uzunca. İkincisi de öyle. Üçüncüsü ise kıska. Onun iki ucundan diğer ikisini tireme ettiler. Ana ve bala çok çekişti. Lakin iş degenleri gibi olup çıkmadı. Enver çapıp barıp yardımga Selimni çağırıp geldi. Selim gayet tecrübeli bir kurucu gibi başta salıngan tavanğa, sonra ise ağaçlarga baktı. Tiremeler incelik eter, anda başka kalınca soyları da var. Ondan son iki degil de, uç tireme kerek, şunda ozum ketiririm dep ketti. Çok geçmey, kalın kavi ağaçlar getirdi. En kalın soyunu ortadan, kalgan ikisini iki çetten koydu. Tiremeler kavi duralar mı yok mu dep, ularının tübünden tepip baktı, hoşnut alda gülümsiredi. Bunu doğru düşünüp tapkansınız, dedi. Böyle yapmagan olsak, bir-iki yağmurlar yağgan son evini tapsan al. Bu vakitlarda andalardadır bir alqılanıp yürgen Taybe kelip çıktı. Aslında Alime onun ne işnen meşgul olganını yaxşı biledi. Nasıldır yollarnen yerli kalkının işançını kazangan. Kimgedir etne yapa, kene birlerine dua yazıp bere, doğmagan kadınlarını baka, olarını tedavili, ozunun tırnakça içinde şifalı ellerinin olarını sipay, koyde bala ekimine çevirilgen. Erke sona doktor apa deyler. Sürgünlükten evvel Akyarda Balaban bir kadınlar hastahanesinin başıymış. Böyle büyük tırnakça içinde mütehassıs, şimdi bir de bir evge kirse ondan boş çıkar mı? O bütün gün yüzün kurusu aşap yürü. Alime ona bular için degildi. Kayda barsa kızı Şemsunur'un adına bayrak etkenini açulana. Çünkü o herhalde Şemsunur'unu begene. Tabiatlı ve namuslu kızçık dep bile. O da yap-yaş bir kızçık. Anasına neler yapıp yürgenini bilmey. Lakin iş böyle ketse, oz balasını gayip eteceğine yanıklana. Bunun için onu birkaç kere tenbiyeledi, lakin Taybe onu dinlemek degildi, bir kaşını kötererek, Alime, sen cin olgansın da adam çarpmak isteysin mi? Sen o kadar akıllı olsan, kızın cevayarını bir putlık ketmen tübünde çekiştirmez, kalganlarını ise aç tutmaz edin. Tazga taz demesen sana kuypaydı eken, dedi kinayenin küldü. Alime'nin ağzını kapattı. Kimsege bir söz aytmay, doğru oz odasına kirdi. Birazdan elindeki bohçacıkını bırakıp çıkan Taybe, baban daha gelmedi mi balam? Dedi Selim'ge büyük nezaketlikle. Yok da erte galiba, dedi oğlan hoşnut alda,
Тайбенин sıcak sözlerine suğa düşken şeker gibi eridi. Тайбе odanın ortasındaki tiremelerge baktı. Bu işini çoktan yapmak gerek ediniz dedi Alime'ge. Dudaklarını sıkıp başını salladı. Ne kadar desen erkek da. Koresin mi nasıl kavi yapkan? Alime sen onu elden kaçırma Kiyev yapsa barem. Selim'nin çırayı ağardı. Mana gerekmi o dedi birden. Alime'nin yüreği tayıp ketken gibi oldu. Ağır iş, açlık, horluk balamны öyle hırpaladı ki hatta bu çıkımsız matu bile beğenmedi dep ıncındı. Sonra çulandı. Sana cevahirni bergenler de sen kursiyesin mi? Dep düşündü. Lakin onda bir türlü kabahat olmaganını anlayarak tınçlandı. Selim'nin oz nişanlısına ne olgan? Öyle deme Taybe, Şemsinur eşitse canı ağırır, dedi kinayeli davuşnen. Taybe parmağına iğne kirgen adam gibi birden abdıradı. Alime'ge közlerini akayttı. O da nasıl nişanlısı eken? Sen çıldırdın mı ne akız? Dedi şaşkın alda. Ne için çıldırayım? Bu sözler endi çoktan senin tilinde tespidi. Alime'ge artık başka yol kalmadı. Üç balanı evde kaldırıp bazarga barmamaga ne kadar tırışsa da olmadı. Onlarının hayatı haf astında kaldı. Böyle de zornen yürgen balalarını da ne kadar aç tutmak olur. Oğlu Cafer'nin olganı olacağı bir kere kiygen kostümü ve da bir şeyler olgan bohçacıkını alıp, kızı Cevahir'nen beraber bazarga ketmek tedariginde olurken, Kemalga kayta tayinledi. Oğlum, biz kelgence kardeşlarına pek muqayt ol. Emmenim aytkanlarımı unutma, epısını yap, dedi yalvarıcı davuşnen kapıdan çıkayatkandı. Kemal anladı mana degen manada başını salladı. Olar ketken son bayağı vaqtkaca ses soluksuz ellerinin tizlerini kucaklagan alda oturdu. Sonra gözlerini yumdu. O yuqlaymy, düşünemi bilmek zor edi. Güneş көтерildi, şablesi pencerege urib başladı. Penceredeki gazeta tutulgan yerler kızarıp göründüler. Yalnız camdan düşken şablesi Kemal'ın manglayını kızdırıp başladı. Lakin o hiç de kımırdamay, hep öyle oturmakta. Aliye'nin serverçip keni yuklap kaldılar. Aliye'ni Kemal turtup uyattı. O ne olganını bilmey sersemlegen adam gibi gözlerini tögerekletti. Anam ne degen edi? Olarının ketkenine endi bayağı oldu, dedi Kemal, bir kozunu kısıp, bir camlı pencerege baktı. Alime kabahatlı adam gibi yerinden sıçrap durdu, tışqa çıkıp elini betini yudu, sonra kopkadan yarım meşrebe su alıp, ağasına gösterdi. Bu kadar yeter mi? Kemal razılık manasında başını salladı. Aliye meşrebedeki suyunun yarısını toktu, kalganını onun hareketlerine suskan alda bakıp oturgan serverçikке verdi. Bala elçiginin meşrebeni kenarga etedi. İçmeyeceğim, dedi açumnen. Aliye barıp meşrebedeki suğa biraz daha koştu. Kardeşçığına mına koresin mi degen gibi suyunun epısını içti. Serverçik ona tez çevirildi. O ne yapmasını bilmey ağasına baktı. Kemal serverçikini opladı, ona su içmek gerek olganını anlatmaga tırıştı. Bala bir şey aytmay onun elindeki meşrebeni alıp kenarga koydu. İstemeyim, dep kestirdi balaban adam gibi. Kemal terenden kokus geçirdi. Tur töşegini ciy, dedi Aliye'ge açulangan alda. O ağasına kıyış baktı, lakin indemedi, turup yerini ciyiştirdi. Çünkü Kemal'ın töşegi endi çoktan tüzetilip koyulgan edi. Kemal Aliye'nin yanına geldi, işaret parmağını onun töşü tübüne tokundurdu. Senin de bu yerin ağıra mı? Dep soradı. Aliye başta dingelip baktı, sonra saçları elek gibi kabargan başını tersine kalktı.
Yok, menim ağırtmay, lakin içime ağır bir şey tuşken gibi. Aliye parmağının onun kursağına bastı. Sen çok içkensin, dedi. Kemal, ihtimal degen gibi omuzlarını kıstı. Sonra pencere içindeki tarakını alıp kardeşinin saçlarını tarap başladı. Aliye'nin saçları çökülüp ağırsa gerek başını ellerinin kapattı. Kemal ona açulu baktı. Çek ellerini dedi sertlikle. Başımı ağırttırasın. Aysama uzun tara. Saçlarını elek gibi yaydırıp yürme. Kemal şimdi anasının sözlerini tekrarlamaktaydı. Aliye talaşa dögüne saçlarını bayağı yatıştırdı. Elleri yorulsa gerek olarını başı üstüne koydu. Kemal ona koz kıyasından baktı. Barıp onun omuzları üstüne kültelengen dülber saçlarını azıcık taradı. Sonra çeberlikle bir orgu ordu. Ucuna beyaz çulçuk bağladı. Kardeşine dikkatle baktı. Senin saçların çok eken, dedi. Cevahir tatamnınkilerine benzeyler, Kemal tatasının saçlarını gözleri ogune getirmeye tırıştı. Becer almadı galiba. Ne içindir былтыр көзде Enver ağasının ekisinin bağaradan kaytkan vakitlarını hatırladı. Olar ekisi yarımşar çuvalga yakın buğday getirgen ediler. Aliye'nin Kemal o vakit sevingenlerinden turgan yerlerinde el çırpıp sıçradılar. Serverçik barıp çuvalga elini soktu, bir sıkım buğday alıp cebine koydu. Onun yapkanına episi şakıldap gülüştüler. Anası Enver'nin Cevahir'ni kucakladı. Ah menim işkir balalarım, ekiniz de azgan tozgansınız, karargansınız. Ya senin burma saçların kayda kızım, olar güneşten sarargan tüssüzlengen, tuban gibi olup kalganlar dep yanıklagan edi. Lakin kardeşleri pek kuvанgan ediler. Anası şu күні olarga buğday kavurgan edi. Şimdi Kemal'ın burnuna kavrulgan buğdayının kokusu urdu. Ağzının içinde onun lezzetini hissetti. Taze sıcak buğday azıcık kabargan ve yumşagan. Dişleri arasında çars-çurs etip patlay. O vakit anası da, kavrulgan buğday pek lezzetli ve kokulu ola eken, bunu Kırım'da bilmey ekenmiz, degen edi. Lakin ondan sonra ne içindir bir daha buğday kavurmadı. Buğdayının episini komşularının el degirmeninde çekip, unga çevirdi. Erkun sabadan şıngen bulamıq, bazan ise umat çorbası pişire ve onu bütün gün aşay edilir. Onları bütün kışka etti. Lakin endi bitti. Evlerinde bir şey yok. Sen kavrulgan buğdayını sevesin mi Aliye? Dedi kardeşine. Aliye gelip ağasının yanına oturdu. Pek sevem. Buğday tapsak kavurur edik ağa, dedi. Ağlayım degen gibi kaltıravuk seslen. Kavrulgan buğday sözünü eşitkende serverçiknin көзчіклері yıltıradılar. Men buğday isteyim dep ağladı. Kemal kardeşlerine mağzun alda baktı. Ozunu ağlap ibermekten zornen tutup kaldı. Ağam bağaradan yakında kelse kerek. O vakit kene kavururmuz. Epimiz toyganca aşarmız, dedi. Kemal yerinden turdu. Kopkadan bir meşrebe su doldurup aldı. Yarısını içti. Sonra Aliye'ge uzattı. O çeresini kenarga burdu. Men istemeyim, dedi. Kemal'ın uzun kaşları çatıldılar. Anamның айтқанларын unuttun mu yoksa? Dedi. Çırayını sıtıp meşrebeni onun ağzına yakınlaştırdı. İç, dinlemesen kötek aşarsın. Kızçık meşrebeni eki avuçu arasında sıkıp tutup, ağır işini birden yapayım degen gibi anda bir yudum su kaldırmay, episini bir nefesnen içmege tırıştı. Sonra boş meşrebeni ağasına kaytarıp berdi. Lakin serverçik inatlandı. Meşrebeni eline bile almadı. Kemal onun burnunu sıktı, ağzına meşrebeni getirdi. Bala boğulgan gibi oldu, çapalandı. Kemal şaşmaladı, kenarga çekildi. Kardeşçığına bakıp kaldı. Kemal at kulak jiyip getireyim mi? Şorba pişirirsin mi? Dedi Aliye, elinin artının dudaklarını sürterek. Kemal barıp öz yerine oturdu. Başını tersine salladı. Ne için pişirmeysin? Öyle oldu da. Yok, daha olmadı öyle. Kemal kene pencerenin tek camına baktı. Şimdi biraz yuklayık. Son kene su içmek gerekmiz.
Yok, men endi içmeyeceğim. Şimdi de, ondan son da içmeyeceğim. İstemeyim. Aliye'nin yanakları üstünden koz yaşları tığırıp kettiler. O yumruçuklarının gözlerini uqaladı. Kemal onun yanına geldi, saçlarını sıypadı. Yaxşı kadam, öyle yaparmız. Lekin sen şimdi azıcık yat, yuqlayıq. Serverçik endi yuqlay. Ne kadar yuqlayacakmız? 1 saat. Aliye pencerege baktı. Güneş camını hep kızdırmakta. Onun yarığı endi Aliye'nin seti üstünde. Kızcık gözlerini yumdu, yuqlayacak olup çıkıştı. O yakından bu yakına çevrildi. Setinin kambur ağaçı kaburgasını ağırttırdı. Arkası üstüne yattı. Gene olmadı. Yüzü koyun çevrildi. Kursağı içindeki su bir tarafından diğer tarafına tökülgen gibi oldu. Yüreği gıbılandı, içiklerini güya bir şeyler tırnamakta. O közçüklerini gene açmadı. Ne kadar azaplansa da ağasının aytkanını yapmağa tırıştı. Gözlerini açılıp ketmesin degeni gibi daha da ziyade sıktı. Sonra yoruldu, onlarını elinin kapattı. Kemal pek düşünceli. Kardeşçığı Server anasının aytkanını yapmay. Ya barıp da ona bir şey olsa?